namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm like Papa Rhulani. And then I'm of course like Gagash. Doing that link, of course, Mapele the boss. Yo, honestly speaking, unrevealed. I mean, I'm not gonna post the Yamanyangatsi Lanlan was one of the Magata Papa Rhulani, and the Magata case Liayon. So unrevealed. Kambukuna case Liayon. So mga hleketa of course kwa endeni video la nga fika komisa ku Papa Rhulani of course ita kha yi tlhelela exitokisini the 19th February. So hi to ke vona swo ta kha swi famba njhani so ku hi case liya kambe a ku ndleka endla a va ku investigating if Papa Rhulani yi nga va yi ri na pending case or yi nga va yi tshame yi khomiwa na. So case liya ya kona yi nga kona ya assault yi tini liya a ka zanga ha yiwa na ha yi tini so hey phela Papa Rhulani yi nga khomiwa. I'm aware of that, guys. So of course va ta tlhela va checkisa if Papa Rhulani yi kahle, if you know you know. So swanda maybe sweswo swi fika swi va na impact eka case. So loko a nona so mndugu mani we nga ta ni ta kombela mi ni sendela email mani ka mastertsongaanalyst@gmail.com. Mi nga mi pfune ngopfu email ya mina yale i small letters ntsena mastertsongaanalyst@gmail.com. Mina update ngombe nga ta mi ri le ku ndleke yini ni nga tsaka ngopfu hi kota ku va hi update swi swa reliable because swa pfuna ku va ku ri munhu la nga le ku fana na loyi a nga na update previously ku nga Themba Chawane na khensa swinene hi leswo. And then of course hi ya ka timhaka ta Gagash mi nga ma swi hleketa yi ze hi kusuka mani ya Gagash na Mapele the boss hi timhaka ta loko Mapele a hlamusele ku wanuna u pfumala xitandi a hi wanuna. Mi nga ma swi hleketa ni ta ni vekela video I think ya ri kona ya ta vekela link on top comment mi kota ku swi vona ku famba yini ku sala yini. However hi ti 17th February fika hi vona fika posta la nga fatsala ku a swi lava ku aka mali ko va hava leswi nga fika tsala swona se a hi kombisa ku himpela Gagash kasi ku na progress yo karhi a nga na yona. As you can see hi fika hi kombisa switina kwalano ku i le ku zameni ku va kha ba switina then a hi kombisa na send as you can see kwalano. Na xitandi hi komba ku xi koho xitandi na xona xitandi u ka ngeza aka ku hisa hi tirayena swo ku n'wi hlupheni ma yi kumela na mhaka leyiwa. Misava hi ta aka switina hi leswi swi tele ta aka ma hi vangeli ti-pressure mani n'wawu. Hinkwenu swi tiva ku message a wu direct-iwa ka Mapele hambi ku munhu o lava ku ndla yini na hina ha swi tiva ku i munhu loyi a va lwa swin'we a tlha hi komba na tisemende la semende hinkwako. as you can see kwalano ku mati ya ntsanana se xi hi tekateka Gagash xi hi tekatekini la of course ku kha kombisa ku futhe ni vangeriwini pressure shame hi munhu wo twa ingaku munhu un'wana na un'wana i fanele a fana na yena mara swi na mhaka futhe okay. Okay, so loko fika hi pfula laha swona ku na plan la ya yindlu yaleyo kwalano as you can see loko zooma swona ku na yindlu yo karhi a ni nga ri sure ku yindlu ya xinjhani mara loko se hi fika hi pfula hala swona ku hi laniwa swi tikomba ku ri double story ku Gagash mara ku hi la swi tikomba ku ri double story so mina ni nge confirm ku i lava ku aka double story or kanjhani hi ta swolo swi kha swi ya hi ku va Gagash what if xivula xi ku ni lo vekela plana ndzeni ni lava ku aka double story ma swi ta Gagash mara as you can see kwala swi tikomba na ku i lava ku aka double story ma swi twa ku ni swi vurise ku yini ma yi kumela na mhaka leyi xitandi na xona as you can see kwalani xi kona ku busy ma swi tikomba na ku xi lava ku ba double story mos hi ta hi kha hi vone swona ku ta kha swi famba njhani. So after this ni fike ni vona Mapele se a ta hi ti-tricks manjheni vheta ni ku xi yi tlangeni mind game vanhu vo tala a va zangi va ha vona nchumu ni nga fika kombisa ku hayi i congratulate Gagash as you can see kwalano a ku hi xitalo ti-blessings leti ti telaku ku cinca vutomi bya wena ti ta in disguise so la in other words Mapele kahlekahle u kombisa ku hi yena nga va blessings to Gagash after loko a n'wi chingerini ku n'wanuna i xitandi and stuffs like that. So Mapele kahlekahle u tlanga ti-mind games here u tlanga ti-mind games ku kahlekahle na loko se Gagash a aka yindlu yi helela ku vanhu va nga zi va ha languta Mapele ni ku hi anga hi susa ma swo ko mind game njhe
ko mind game ko va ndlela yo mi kuma ku Mapele is what remover from this situation hi ku hi yava kha va bifana na Gagash hi timhaka ta xitandi ma yi kuma na mhaka leyiwa so hey Mapele hayi yi tlangini mind game yi tlangini vanhu vo tala ni voni va vona nchumu la ni hlaya ti-comments hinkwato naswona vo tala ku like blame a va ha yisi ka Mapele like a va na mhaka ngopfu na swona hi ku i tlange mind game so hayi mi ni nga vula tani ku swi kahle Gagash loko a khala ku aka yindlu ya yena vhele munhu wa social media ta hi kha hi update loko yi kha yi gonya yi kha yi hala na hala hi leswo